ban perkat hangi kalong ka ba hadu kata-kata kumnu baki sipai Israel baki sipai Amerika ki badon sya jengai ba kitip tik ya kapur badya ka jaga kat hadu baka jing target klemdon watan kendiat ru ka jing bakla ka jing ya trailang jong ka CIA jong ka Amerika bat ka Mossad jong ka Israel la riu benai Kairan kadai kawai keri kababu bun bhat ki surveillance camera lani kumbang yung shortcut ki CCTV camera batla nang kampen bun susu kantame hakani kapor jiyaki kadba ka Israel pat ka haklut ya baro kitu ki CCTV camera jong ka Iran ya kaba ka Iran kambnaye ki intelligence jong ka Israel Kila pej bat budin tik petik ya ka jing yang jong Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader jong ka Iran kala daptip lupa baka Israel bat ka Amerika ka target yu badu Khamenei ru usuthu ya kata kumta leledwi no shabangka hapo kan nong ba Tehran ka Israel ka pej bat kayo itik bat ka tibru kat nungut kidon aying manu bawan bat kat nungut kiskirti kidon man keski ka CIA bat Mossad kila budin yaw Ali Khamenei nadu kayang ki program ki jongu ayu baule ka baukaran kila dap tiblu paru Baun sa penlong ya ka meeting haka arpo pratrik Februari ha compound yung jongu. Tik kitrak lengba ki CCTV camera jong ka Iran hi ya ka baka Iran kam siyam labna ya. Kiyo iru tik bagi breu kilawan bad ka jaka penlong meeting kadai hapelau yung. Kairan kambna kani Maria Poilut Baro ki intelligence jong ka Israel ki lahak no sendan saya kan network lada phone ki banabari ki bom yoshu lada phone maki ki basabaru bom yoshu kan network kala busy onda imat Baro ki la Poilut ka Israel kala phone sa Amerika ban pentip baka por kalabiang ban le no ya ikam ibang itmu ka Amerika pat ka penenkam da ka AI lani ka artificial intelligence ban kam yo Nicolas Maduro presiden jong ka Venezuela ru ka Amerika ka penenkam da ka AI klot ka AI kan batai hakanur kom pinle bat kumnu pinle Ayu kan long hadin bapilale. Haka jokar kom yo Ayatollah Ali Khamenei ru kai ai kan batai. Kumnu pin target. Hakanu kar kom pin target. Nai pin target. Bad kumnu kalong hadin bapiladap. Hadin kajing penbek kababiang nadong syadong. Wes ki jet ma jong ka Israel kami na Israel Airbase rengkat bat ki bom ki baklain bor hakapor kendai siteng tik klak kenyan yubadam wes so ki bom jerain sengek ya kejaka balatmu priyo arteli ki building ngam syaramau O kamayane bat ki he jong o kwet ya ka jing start jong ka Amerika bat Israel wat le kai holok parlok sa comments next